ground breaking iya ekinihiro SABA SABA. Amakuru marungi hamwe na program nongi nzezo rukushanga ha Radio West kandi ikintu cyerwe sime myaka 24 eyasi omuhereza Omami begumye Julius yebara utashwaza begumye Julius horo mukuru w'ishimero rya Kigaragara Vocational Secondary School kandi honor na director wa Bright Future Primary School cyaba Hesi Mbale Bukanga na jangu nawe nicyo cyaherireyo okushaguzanitwe obwara kutuhereza mcheri abantu bona ntibeta kandi twe ka Bright Future twetebekanise munonga okureba ngutije mu kinihireke staff yo nayetebekanise abazire bayetebekanise twaronzere bus twija kuba twine bus handikiro Bright Future Primary School cyabahese rukuzo mu kinihiro SABA SABA ahari Kakyeka stadium numuza kuraba bishongozi numuza kuraba MC kandi hatwine kubatekera umuceri enyama zo kozeshereke nkai umuceri tibeta mwena wije muhagere kinihiro kandi muhagere n'ishomero ryanyu Bright Future Primary School rukushanga umuri cyabahesi Mbare Bukanga umuri Singiro district tani yo muceri eri mu kilogramu zinga Kabagambe rupi niturugira Kabagambe Patrick uriyo mhereza Radio West program yakagwe hamwe no wakutanga heru kandi hona yakiro mcherogu asimera abona batancire kwatira Radio West kandi yashira abantu kwijo mbinji hariyo senior physical planner wa Mbarara Lake Julius tuntuma yangu tuzo kwakira ente za wezi ibiri madam Lloyd Muhimbura ogo kansala okurwa muri Rubaye tumangu ndo kuzum parliament kuko nabwe ntukusima ukatwereza ente nzo kujakire shayona umukuru Sime Karuhanga honorable MP wa Rwampara turiyo ntwija nabandi binji ekinihiro SABA SABA ebirabe na mwenda Kakyeka Mbarara kandi okutaha mu mutaro gumwe gonga aba TV West Susan Chelsea.